amongst the best in the world. We need FIFA, and President, we are very honored to have you. Can you please clap hands and stand up for our President, please? Kuri uyu wa gatandatu tariki 15 Gicurasi 2021 i Kigali habereye inama ya komite nyobozi y'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika CAF. Perezida Kagame numwe mu bitabiriye inama aho yasabye abayobozi b'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afurika CAF guhindura imyumvire bagaharanira ko umupira w'amaguru kuri uyu mugabane utera imbere maze kuri iryo terambere ari ryo rizagira uruhare no kwizamuka ry'izindi nzego. Ni inama kandi yitabiriwe na Perezida wa FIFA Gianni Infantino, Perezida wa CAF Dr Patrice Motsepe ndetse n'abandi bashinzwe iterambere ry'umupira w'amaguru muri Afurika. Perezida Kagame yavuze ko nubwo ari umunyapolitiki ukora politiki nk'ikintu yahisemo, yiyemeje ko ibyabamo ari politiki nziza aho kuba politiki gusa. Kubera ayo mahitamo yavuze ko ngo bituma yisanga mu bindi byinshi bifitanye isano nayo bitewe n'urwego runaka. Yavuze ko siporo muri rusange yaba umupira w'amaguru n'indi mikino yubakiye ku bintu bisa bimeze nk'ibiba muri politiki y'imiyoborere. Ati It's about leadership. You have to have leaders. You have to have a vision. And then when it comes down to details, ugomba kugira abayobozi, ugomba kugira icyerekezo. Kandi iyo ugiye gusesengura neza usanga mu nshingano zacu za buri munsi tugomba gukora nk'ikipe, yaba umupira w'amaguru cyangwa se indi mikino cyangwa guverinoma n'ibindi. In the same exercise of duty, we want to be also humble about it. Yavuze ko muri iyo mikorere agomba kuzamo umuntu butuma igikenewe kigerwaho neza, hakabamo no guhatana kugira ngo umusaruro wifuzwa ugerweho. Ati tugomba gukorera hamwe bitari ku makipe ari gukora ibyo ashinzwe, ahubwo dutekereza abandi barenza amakipe yacu. Abo ni abafana. Niba ufite guverinoma uyobora nk'uko hari iyo nyobora, ibyo byose ubibonamo. Ni guverinoma, ni ikipe, ariko ikipe ikorera abaturage b'igihugu cyacu. Perezida Kagame yavuze ko usibye icyerekezo cy'aho umuntu ashaka kugera, haba hari intumbero z'ibyo agomba kugeraho ku buryo ibyo ageraho byiza bimutera ishema kubera iyo ntambwe, ariko ko nabyo abigeraho areba inyungu z'abandi aho kwishima wenyine. Perezida Kagame yasabye abari bateraniye muri iyi nama ko bafite inshingano ku mupira w'amaguru kuri Afurika no ku banyafurika by'umwihariko. Ati nta muntu n'umwe hano utazi ibibazo byacu, kandi dufite ibibazo byacu yaba muri politiki, ariko ibyo simbivugaho none. Ariko hari n'ibibazo dufite mu miterere y'urwego rw'umupira w'amaguru rwacu. Yavuze ko abayobozi bakwiriye ngo kuba bibaza icyo bagomba gukora kugira ngo umupira w'amaguru ku mugabane wa Afurika utere imbere. Bitewe n'icyerekezo, ubumenyi bw'ibishoboka ngo bakwiriye gutangira gukora ikinyuranyo kizageza iterambere ry'umupira w'amaguru ku rwego rwo hejuru. Ati ntabwo ntekereza ko hari umuntu ku mugabane wacu udakunda umupira w'amaguru. Mu gukunda umupira w'amaguru, iyo duteye imbere biduha gutera imbere no mu zindi nzego zirimo nk'urwanjye navuze rwa politiki. Umukuru w'igihugu yabajije abari muri iyi nama ati dushobora guhindura imyumvire yacu. Perezida Kagame yavuze ko guhindura imyumvire ari cyo kintu cya mbere ahora abwira abanyarwanda, bakumva ko hari ibyo bashobora kwigezaho bakagera no ku iterambere bifuza. Yavuze ko ku bindi badashobora kwikorera kubera ubushobozi bashobora kubigeraho ejo mu gihe rimwe na rimwe bakoranye n'abafatanyabikorwa. Ati twese hano muri iki cyumba dukwiriye gutangira gutekereza ku gukora ibintu mu buryo butandukanye, dutekereza ku nshingano dufite, inshingano ziturenze nk'abantu, ahubwo ziri mu nyungu z'abantu bakunda umupira w'amaguru, yewe n'abatawukunda tukawubakundisha, ariko dutekereza ko iterambere rya politiki y'iterambere ryacu, iterambere ry'umugabane. Perezida Kagame yavuze ko umugabane wa Afurika ngo ufite impano nyinshi ndetse bishoboka ko zifite ubushobozi kurusha ahandi, ariko usanga zikora neza iyo ziri ahandi aho kuba kuri uyu mugabane. Agaragaza ko aho hagomba kuba harimo ikibazo. Yavuze ko umugabane wa Afurika uhanze amaso abayobozi ba CAF, abasaba ko ibyo bakora byose bigomba gushingira ku guhindura imyumvire, bagakora ibintu mu buryo butandukanye n'ubwari busanzwe, kandi bagakora ibintu bishimira ariko baharanira ibiri mu nyungu zabo bakorera. Iyi nama ya komite nyobozi ya CAF yibanze ku ngingo zirimo irushanwa rishya ry'umupira w'amaguru rizajya rihuza amashuri yo muri Afurika, Pan-African Schools Football Championship. Hari kandi amasezerano ya CAF na FIFA
agamije guteza imbere imisifurire ndetse n'umushinga wa CAF na FIFA uzatwara miliyari 1 y'idolari ugamije guteza imbere ibikorwa remezo. Muri iyi nama kandi Arsene Wenger wahoze ari umutoza w'ikipe ya Arsenal ubu akaba ashinzwe iterambere ry'umupira w'amaguru muri FIFA yagejeje ku bari bayitabiriye ibikwiriye gukorwa mu guteza imbere umupira w'amaguru. Simeon Sizo Muhumuza, One Nation Radio, i Kigali.